Ngilami na Shillong, manlit sa Southwest Khasi Hills. Syakitan Maukerwan, manlit kami ia kijaka jengok kai kibedon hagasnong Rohbah. Kabajengay kumbah nyo pupra kilometer na Shillong. Kalinti kalong kapasuk banbut, hamar bapipoy hayo Maukerwan. Kuno na kani kalinti panpoy sa Rohbah. Kublai pi baro mangai imika dalis yau im ngapriang subhai pi baro sha kani gawe thup jong ke destination Meghalaya minta kasi don ha kani ke snong ha Rohbah but kumba pi I saudong la ker saudong da kilum ki wa ki ding ki se but kalalong sha ka jaka ka bajerngam ka Pyngngad ka ba ipu iping but ka basngau tengen tisha Timenta kasi inyo ban lijngo ya shipon tili kijaka ningkong ngin lijngo ya ka fish sanctuary nang ta ka donru ka jaka ha ka ba ngin ban le pet ya ka wa nang ta ngin ru ban le ke activities kum ka mountain biking nang ta kan don ka kayaking bat kum ta ter ti kan long shisha ka si ka pasultanat bat ya pi baro kinong pet ki jongi nginget ba pin ngautanat kini ka program ke jungi kini si ha ke bangin alami pish ke jaka ki baper ha ke ni ke snong ha Rohbah bat ha ki jaka ki baker saudong ya ka tele bat nga ngin le jgo ya kini ki jaka Kani ke eco camp ke long ke basngoyo jing tengen basngoyo jing sup bat ke long ke jaka ke pin ken mawi ngi bat ke mai mariang ke don ke bor haka ban ai ke jing pale ye ki minsim ki jongi Nilapoi hang ni hayatli eco camp kabadan ha kasnong Rohbah kejaka ka Pyngngad kejaka ka bejarjar bat kejaka ka blaker saudong da kilum ki bejerngam hang ni ngin sayo ban shong liang ha ki ki bejai jong kawa rilang nang tangin yo ru banya ikini ki cycle ha kini kilum ki bejerngam bat kumjo ru ban pet kai ki dok khai ki belai pojan ha kini kawa ko ki parlok nong pet lada pi kwa panwan kai skini ke jaka hang ni hakni ke screen pini ki phone number jong ki guide na ki ni hi ki shno pi shu phone ki but ki long ki black loy bani lame pi what pen slam show ali wan ban mat ki jing ngo tanat but pet hi dala ki jong ki khmat ya ka jing itanat kini ki jaka kani kadeka safari tent Pikot ikan ni kasap Safriten. Ni ha banyak bah kijat nama ka kut bah. Pek kita nak sini support. Kita ni jaka ba pin shong ni kini kya nang ta pek lights kecing ita nak ite iten. Nang ta ka don hang ni ru ka kamera sum. Kat nukong piken ni kini ki. Ya kerja arah justing. Kedoro kadang biang bahala di wan sakni kerja kaken. Pe kerja kuat kadang kena kat almari berpinjuk kita kita pergi joki kinet kitung ki kajing tiak ke ba ke balahe hi arbut briu langut briu pedang sak mo ko ni apa arbut briu Ni ai extra mattress. Ti kumapi osngo sawan sakni ke jaka kidon kini kiten ya mentai kidang don atli kini ke safari tent ti kidon ruki camping tent ki bangin salip ben juga mentai ngin salip ben pet naduk sedam arah jakat arang gilas dangi kan ni ban penek pensai ki doum ke dawa keniat lerak sabam kepor ngan su ayu mak keniat su ai lain
Ti mensyua kan ni kawak rilang hang ni. Le se watang selnai rum don syuk mar ba ki jing ya dusmon jong ki bru jong sini ki kawang jarang ta ki ada wai tu tiam ta. Ta ki babun jad ki bom ru ki kawang sini syawa. Ti teng don syuk. Ti hadir nang tu pade ni otong bersang mo ban penek pensa kini ki ki dawa. Ti nak kalian jungi ngila bersang hi ban lek la ki boj la ki bor mo ban ya dai ki ki dawa. Ti nang tu pade kelak stang sisa. Ti nak la sisa pade ti nak kalian jong ka fishery department. Ru kalau penselur hi ngi bang ngilek ya kini ki ban penek pensa kini ki ki dawa mo. Kumba pi im tang ngila don ru cafe sanctuary hang ni. Ti kini cafe sanctuary ki baya don ban talang hang ni ru ngidon kumba khat pratli ki snong. Mar la tang marwe ngimla ban le Tingi don kami ke jinga trilang jong kini kisnong para marjan. Di mentangi don khat pratli kisnong kiba ya don mentalang ban penek pensa ya kene ka warilang ni. Dimta kam dei bangi penek pensa tang kene ka warilang. Re kidon kini ki bahap pu jong ki area ru nila preserve lang kumno ban ya daya ki duum ki dawa. Dimta kam dei syuk tang ya ki duum ki dawa andre kumno ban penslur ya ki jing tungding kumno bangi chajle ki awareness program ban laaj na ki jing thang dusmon ya ki lom di kumba kalong mensyua kanir kajaka kalong baslan di lembah ki jing arab jong ki tenat sarkar baper tingin la yok ban tung kini kiding kumni kumba pi mentai ki don kiding ki ngilas dang tang jerngam mi kendiat ti tangkata hina klen jonga ti menta pade katong ka jongi kalong ba la kumdon marba ka nei ka sanctuary ka bangi le mta kadang de tang ikhndiat i pat tingi dang don hi ka jing angnot bala kumno ngatrai la kan de menta sunam la ne kala bandai ha sunam banwan ro ngin extend biang nang ni hang te la kumno lai spa metar kata ka de katong jongi ban nang penhe pen san ya ka jing roi jong ki do kha wa kumba kalong menta ya keneka i ko kam nikong ilas dang daki para member marjan ying kumto i lasdang daka weka kenja organization kaba ngidon kumba laifu ngut ki member ti hedin nang to ngi lasdang banbu da i ying trap ying skum te ngi lu i ba kelas dang yaj ha ka kam te nang ta ngi ndang ngi la penyaj ngi iba kadang don hi ka jing duna te ngi persang ban leja kendu ki office sarkar ban pan jingerap naki te lasdang man ta ke jingerap jungki ki aibu jungki nila yok ban register ha po jongka society te hidup mata ngi don arpo sau arpusan ki member ki nila peniat choj ya nikong ka don hi ki jing andre dah ka jing ya sya ka jing ya kersan jongki para member ti kelolong sisa ka bajop bai dei ber ki jing wan jong tores ni rakin adu bang stang kini kam hang ni adu mta de ya kitores te kalong singan 4 judon kanur watan sisen ba umba kandon ke jing pendek ya kitores am te adu mta ki singan ki ayu hi mar hang ni ru ngidon kinong kiba tre hang ni kiba ngila sirkular ma kiba don be hang ni mir sngi te sebentar kalau long kum kelat ai kami kena nang ni ru mau ngila bu arngur lai ngut untuk kan badon kami ka kam ti kibru ki bawan de na kidon ki bawan na shwe ki riru la bon hi ki bawan ti ba kambun udei uban po India hi kide na po Assam na ni na Kerala na Bangalore na shwe mtahi kibun ti anri khasi jungi de kam dunai khasi te ti na kalian jungi te i priang so bhai ya barok ki bawan la ki kwa ban wan sa ki kwa ban wan pej ru hadu mtangim don e re ti ngi priang so bha be ya barok hi ti la ki don kam kano ru kat kebang ila am ni long balak loy ban trelang Bagi tanya ya, harus jong kene ke wa rilang bat kene ke deka fish sanctuary mo bikin onjat ki dokha ti tho ba ki jat dokha yu ki bedon ni. Bobon ni bi pasau pada bobon mata udo jai ciar sengkai selnai dengan lagu nam kan. Ti
Napa? Pido kli. Dok clear. Lu uka karu don he tambah umbun res sini re. Di kenika sanctuary ka sedang naduk nang tinan ning ni. Hadu ang kia bekut. Dan haduk mentah ni kadang kutang. Oh, kekut tangan ni. Dia mentah pada kebiasaan ni kalau bangin kuat bangin extend dia ngai kanu nang ni. Syaki syurum. Kipi ong bu ba you don't know I jaka. Kami mesti syurum bapsa gitu ben kuai. Hang ni tipi usah. Oh. Di tang seti syurum bar kamu tinan ning ni. Ani ki jembon kita ki sentiu ki ba rongping mo ba ang ni? Ki tiu you kini, ki khot ki sentiu you. Kini ni sini dengi ong tau tiu polok kan madam sini. Ka ika jing udah ni ika jing mentoy. Ajing sisia mansua. Kini ki teman jungi sini hakpor ba kim pardon ru sobon. Ti mansua hakpor ba ki pen khoi ki saj ti ki ayum tu sha lum shawa pen kam beda kini ban saj. Tu ni ulong kum sobon hil kerja ya uni pen ayu aku ulong tanam ulong ayu kum sobon ni. Usbo sobon ho. Ti hendrai mentah pada ki jing stad jong pureu layak sobon kini pada ki long tang kinyor. Ulong sabon sya ken cu bom don ta. Ho. Ti tang kita he. Mo ki jingkir ku ka mariang. Ladon lut ti ka mai mariang. Keni gede sa kuwe pat kejing sngau tenan akani kejaka. Kepangim pat juk hamyo ikot haki jaka jengok kai kini kejela kejongi. Ha keba kini kilum. Kiterwaya piru banyak ki cycle kejong pi. Pila ban wanra like ki cycle hang ni. Banyak sngau tenan akini kilum. Ban kiu ban hiar di ki cycle. Namar ladon lupa kita ki single track trail. Hoot kelong ke beis ear. Tangba, hakajuk ke poruk kalong ke beisngau tanat shisha. Pet kini samla ke belat tebet bah banyak kini ki cycle. Ya kini ki juk hot ki mountain bikers. Piu hi bikin nyak melen klem jing shep tiang. Lapoi kini ki Mountain Bikers Association nang ni nak kesenong mau kerwat kublai shibun AP baro ke aktiviti ke jong pi ni ke jingele nya cycle ke jong pi ke pada I snow
ก็เป็นเสียร์พ่ายที่มันเสียร์ก็เป็นอีลง challenging พ่าแต่ตัวยูทูบอีขันยัดนาดูมันนูพิสังยากันนี่กาจึงเนี่ยไซเคิลก็จะพี่กันกิโลม Banyak cycle tinggal sedang slam untuk ajar kelai ke sau tangrai ban sedang kena ke mountain biking nak sedang sepang hier sedang ajar orang sedang kena ตีละดอนเอ็มกีตะกี้ไกด์เนี่ยแบบเป็นไกด์มโนบันวิดีโอเทรนนิ่งกันนี่ก็รู้ก็เนี่ยไซเคิลกับว่าคำอิสุเคกับคำเพร em don rai siu ya persang hi le hi bat sia page YouTube kum ne untuk tang kata hi saya persang ya partisi ตีกุมไปไฟล์ทุกมันเนี่ยวิดอนมอกันนี่ก็ association กับจงพี่แต่การนุ่งอีก members วิดอน ki members la ya bon la ya palat ya ka atpau ปลัดอาร์พงศ์กิเดกิบานักชนองเมากรวัดฮิบารอ anak senong area jong kam mukorwat ลองคิดเศร้าดองเศร้ากุนจงเมากรวัดมั้งตีนังตากีเดกิบาฮักกัดนุกกระตากับจงกีกิบาดอนกันนี่ก็ association จงพี่ ki kum ki presiden ki bun ki bala คำรังบะ kamramba te ki members part ki bun ki ki atlet mah engta ที่พลาจูเล่ฮักกีนุกิดูกี competition กิจงยากอบ Odla ฮักกีสปอร์ต la bun ki competition ya nadu Arunachal ke Haryana bar kumta ter hi bar senesa state ro pen ya la de ban le kai ka sport mo la da kalong ka kano ka sport ro nomor lembaga sport pila ban kiar ki kini ki kam basni mo nomor ka lembaga sport ka met mo kala kan tachi na bata kini ki jisneu nomor ni habdon kam ka energy ni habdon kam ka kaksa kai ban anta kini ka ban nya sakil nan de ban le kano ka sport don kam baik Tohang ni don ya i national championship i jongka XCO mountain biking. Ti tu ingi fikir tengkung no. Kerteng jong ada kevening dok sangriang, masyong sa apo senong mokurat. Nang ta menu pi job ikini ki competition. Haka national championship. Haus nem arjar alposau ngoyo artillery silver. Nang ta mentau senam arjar alposan ngoyo artillery gold. Ka jing temu jonga kadai ba nganang tio sprang nang pentebit syuk wangan yo lek kayaking international nang ta Asian Dili bat nga menta nginlet sya kanika man poisyanik ka wa rilang ha ka ba nginyo man syong lieng lani bangin le kata ka kayaking ha kanika jaka PE ngaladeng ya kanika live vest ka life jacket but kanikan kanya daya pi mo la de pim nang banjingi lani wat la de pi nang banjingi ru namar la Kintu yang ini daki try jong kanika jaka hang ni bagi day ban pong bet ikini wat la dangi day ki benang jingi ni ki bam nang jingi ha bangi kwa ma chong le ni kwa ma jingi ha kanika wa hang ni ha ban pong ikini ki live vest Mintang idang yai penet jungo ye ki jing em ki bajar jar bha kanika jaka pat kata ka day ki dok ka hang ni ka don ru ka fish sanctuary Kabakiri ki sumar ki dok khai lai phojan kani ka sanctuary ka sumar ki dok kha ki bela jandu jat ru pat kumjo ka penso thu ikinong jungo kai ya ka jingkong san ki jing im hapo Behang ni ngadang ber jimbam. Kumba pilai osong na duk mene bahang ni ki pon ba ki jajak kha to ale ni ne pet ki ni ne en kita ki dok kham ta ngarang ber ni muri. Ba ka sempur bikin wan ki dok kha. Oh ngalai i pe gitu. Ni ki bon ha hoi. Tambah ka hoi. Kita sitai pe kita ki labam. Ha.
ke besngau tanat ban sudan hapdeng ki ki bejai kum ne. Ban yo sngo ye ki jingpa jo ki sim. Ka jingbe jai kel air. Lada pide ibedang susdang ban king ling ni iblat bedru. Ka kayaking hang ni ke besngau tanat pa. Ban pinjat had yaladi. Wat kuslai ki life jacket hang ni ki don. Pat pihak ban pong bed. Na lor kata ki don ru ki guide ki ban lambat don ringkat pat pi. Khat duk mentangin mi nang ni benik sa kasnong maurap kebajengai kumba khat lai kilometer na mau kerwat. Dibentangin dit siya kani kaksat urnar mo ko. Urnar kani kaksat kani ka jaka kasnong kani kasnong maurap. Kalakam paji ni mo nang pinapo. Maurap. Traditional. Dok blay. Tu yaba ela mingi bengin dit pet kani kaksat. Nga siyo osno ye tu ikong bat iba nang kate kasnong na po. Rohbah ki ong ba kata kaksat ko itenat si syate tu ngin dit saki dala dia mo. Mentangin lek penpet kaksat urnar. Kebadan hak ni kasnong maurap. Kat bangi dang ye yat hang ni be ikong. Nilayok semua kendiang ya kejengker hu jengki ke urnar. Kadon sekawai ka jaka ka ba ki ongka urnar ba kini ki ongka urnar na urnar rit mo ting ongka urnar Ba ka urnar bakam ba he. ho ka ba kham he te haktai jaka pade ki long kidai jaka shimet itu long private te kataru ka ba kham itanat Kham itanat susu banya kani. susu banya kani Kat ni kejing itanat jo kani katali kham itanat susu ti ngap pa ba wan sa kani ka sunong wan ban jmo kini ki jakau kani ka pi menta kat ni kejing itanat jo ka katali kham palat ko mai tu iba ta menta ka sngi kala no pat ka por kala de ngi bani phai no mo ba ngi mi osu bani jmo ngi sawan pat ka wi ka por ti ka e ka khubor ka message ka pi ko ban ai se ki pat ba ki ba pet ya kani ka program ka jongi ka sngi te ka khubor ka ba nga soban ko ban ai ha kani ka por nam ta ki pajba jong ka jala jongi bor ka wei ba lada phi kwa ban yo mat lani bon yo i lani ban mo kata rukom ya ki jing itanat jong kamai mariang wan hakini ki than jongi ki don sibun ki wa ki riat ki lum ki klau bat kum ta terter te ngiru hangne ngi nado barang sedang ngi sumar ya kini ki ding ngi don hangne ki ding ngi ngimsha bang ini pom pathar pet kini ki lumru ngi dabu khnang ba kanlong kajing itanat nang ta ngimsha ru ban ya le pathar ya ki do do wa kum tu nang ta bat kiwei te ngi don ya kani ru ngi haban kong ngi long koptang ya trei sobha mo te idon ru ya kane ka jaka ju kai ka ba ilayo yak jing yarap khndiat soj nang bai MLA nang ta kini arteli ki jaka pedru kini ki view anni dei ba kum ka shnong idon ka skim shispa sngi tingila penlut hangni tim taru ngi idon ru ya ka ba ka sorkar kalamang nam ta jong kane ka jungi kum ba nyeu pho
lailak te menta kila khot tendar te satang katukan ni kinsa ayu te ngisa yo ban pentrei no ngatrai kum ka society te ngisa ban ai kuble shibun syongu shibun ya ka sarkar ka bala pet lem yingi te ngidon ha kanika snong shibun ki jaka pet kai ki ba ngilaban ong ki ba itnat yo I kendiang ya ka Bangladesh pat kum ta ter tingala ban ong ba nga introduce kandiat ya ka jaka ka ba ngaru ngathu ngadon hani snong hajan hi te kataru ngatrai lengba ka jing sebun jong ka sarkar ngilaban ong ladangi ya apply sitom la ngatrai kermen ba taru ngilaban le ai mo Kani ka Jingleit jungo ka jongi ka ksat Urnar kadai ka jing penkut ka ba ihun jerut man pet berpenyo I hak ni kesni. Di perlok dong pet baro kelalong ke sengi ke besau tenat sisang layok penuan jungo ya sebun teli ki jaka kelong keitenat berkat do ngilapoi hak ni ke jaka pila bani ihang ni kini ke ksat Urnar bat kelalong ke jing tekan ni kini ki khamat ke jongi kalau pencak that ya ki met ki phat bat ki mensim ki jongi ti perlok ngilapoi sang bekut ni hap bani phai no selaki yang kisem ke por kala kesengi kala dum bat ke por kala di ngi bani phai no tingin sawan lam pat cepi bat ngin sekindo pat bat pi hagoi pat ke jaka hakan ni ke jo ke program ke jongi destination Meghalaya titat hadu kata ke por mangai imi ke dalisiau ngai ku blei pi baro kinong pet ki jongi